Paleh-paleh ulu benteng mak mekaleng handi langga. Paleh-paleh akai urang haji jutkeun ke ulama. Ada pina yang berhakun hijut kaleng dum ulama. Kadang yang kon bijak dengar hai bang dan beringat belihan tangan ulama ke ulama nejena ubat beralamat kena jelaka ke abanyo jehan nemat sabo saan nepreh dema wadai tubuh kasekarang selamat iman lam dada. Paleh-paleh ulu benteng mak mekaleng handi langga. Paleh-paleh akai urang haji jutkeun ke ulama. Ada pina yang berhakun hijut kaleng dum ulama. Akhir masa do kiamat le umat terji ulama. Dalam hadis Nabi peringat le alamat Tuhan bibala yang kefon Nabi peringat gagal berkat berusaha dari tanah serata tempat dan berkat awak dekana. Paleh-paleh ulu benteng mak mekaleng handi langga. Paleh-paleh akai urang haji jutkeun ke ulama. Ada pina yang berhakun hijut kaleng dum ulama. Kadang yang kon bijak urang bailmun asai mula. Ada bajing asai mula. Yang kedua neperingat yang zalim dan jauh marah ke rakyat ada diingat jualan disemban singa. Yang kelena diperingat oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh musyahadah dapat jutaan iman dan tabah. Paleh-paleh ulu benteng mak mekaleng handi langga. Paleh-paleh akai urang haji jutkeun ke ulama. Ada pina yang berhakun hijut kaleng dum ulama. Kadang yang kon bijak urang ada bajing asai mula. Ada bajing asai mula. Okey guys, terima kasih semua.